дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайре дар осорхона аст пешниҳоди шумо ва ин лаҳза мо сайре менамоем дар осорхонаи шарафи олимпии кумитаи миллии олимпии тоҷикистон ва боварӣ комил дорам ки ин сайр ва ин барнома ба шумо писанд меояд. бо мо бошед. бинандагони азиз, айни ҳол мо дар осорхонаи шарафи олимпии кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва ёдовар мешавем ки барномаи сайре дар осорхона аст пешниҳоди шумо ва ин лаҳза мехостем дар бораи таърихи ин осорхона бароямон маълумот диҳед. мақсад аз ифтитоҳи ин осорхона ки бо номи шарафи олимпӣ аст, албатта ин идеяи дурбинонаи пешвои муаззами миллат аст ки барои таъсис додани чунин як осорхона албатта дастуру супоришҳо доданд. хоб осорхона 14 феврали соли 2018 зимни ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, президенти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон бо ҳамроҳии раиси шаҳри душанбе, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ ташриф оварданд ва санаи 14 феврали соли 2018 осорхона ифтитоҳ шуд ва ба кори худ шурӯъ кард. осорхонаи шарафи олимпӣ дар ҷумҳурӣ ягона осорхонае аст ки дар бораи дастовардҳои варзиш аз даврони гӯем ки таърихи миллати тоҷик ва аз давраи иттиҳоди шӯравӣ ва соҳибистиқлолӣ умуман дар бораи он дастовардҳое ки варзишгарон ва фарзандони баруманди миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ парчам ва суруди миллиро албатта муаррифӣ намуданд, қувваву бозӯи худро дар арсаи байналмилалӣ, дар майдонҳои байналмилалӣ албатта санҷиданд ва ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд ва соҳиби ҷойҳои намоён гаштанд. албатта ҳамагӣ дар ин ҷо ҷамъоварӣ шудааст. ин дар осорхона албатта он дастовардҳое ҳаст, он гӯем ки намунаву он экспонатҳое ки ҳастанд, ҳамаи ин албатта дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аст. ташаккур. хуб, айни ҳол биёед дар бораи он дастовардҳо ва он ашёҳое ки дар ин гӯша нигаҳдорӣ мешаванд бораямон маълумот бидиҳед. дуруст аст. хоб, мо оғоз мекунем аз инҷа эътирофномаи расмӣ аз кумитаи миллии олимпӣ соли 1990 таъсис ёфт. дар анҷумани 101-уми кумитаи байналмилалии олимпӣ ки дар Монако баргузор гардид, дар он ҷо кумитаи байналмилалии олимпӣ яъне қарор баровард дар хусуси расман эътироф намудани кумитаи миллии олимпии тоҷикистон. яъне кумитаи миллии олимпии тоҷикистон баъд аз гирифтани ин эътирофномаи расмӣ, яъне гӯем ки ҳуқуқ пайдо кард ки дар ҷумҳурии тоҷикистон хоб бо мақсади таблиғ ва ҳимояи ҳаракати олимпизм дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагӣ кардани ҷумҳурии тоҷикистон дар бозиҳои олимпӣ, мусобиқаҳои варзишӣ минтақавӣ, қитъавӣ ва ҷаҳон зери сарпарастии кумитаи байналмилалии олимпӣ ва шӯрои олимпии осиё ва инчунин ассотсиатсияи кумитаҳои миллии олимпӣ албатта ҷумҳурии тоҷикистонро муаррифӣ намуд. гирифтани эътирофномаи расмӣ ин шаҳодат аз он аст ки шумо аллакай комил ҳуқуқ гаштаед ва метавонед варзишгарони худро сабти ном карда ба бозиҳои олимпӣ, ба бозиҳои қоравию осиёи дигар бозиҳо сафарбар намоед. ташаккур.
дар бораи он нигораҳое ки дар инҷо нигаҳдорӣ мешаванд бароямон маълумот бидиҳед. бахши якуме ки оғоз мешавад албатта ин аз бунёдгузори бозиҳои олимпии муосир аст. дар инҷо шумо акси Пьер де Кубертенро мебинед ва дар инҷо медалҳое ки гӯем ки баъди бозиҳои олимпии муосир дар инҷо медали тилло ва медали нуқра ва инчунин медалҳои биринҷӣ, яъне аз ду тарафи медалҳо шумо дида метавонед ки чӣ гуна нақшу нигор шуданд. хуб дар инҷо дар аксе ки мебинед маросими ифтитоҳи аввалин бозиҳои муосири олимпӣ соли 1896 аст ки бевосита бо ташаббуси бунёдгузори бозиҳои олимпии муосир Пьер де Кубертен аст. ва акси дуюм дар инҷо маросими оташафрозӣ дар шаҳри Олимпии Юнон аст. инҷо бо иштироки 11 зан аз офтоб ин оташе ки мегиранд ин шишаи махсусе ҳаст ки яъне аму гӯем ки алобе ки аз заминҷа гирифта оташе ки аз заминҷа гирифта мешавад аз амин асбоби махсус аст, яъне дар инҷо ягон ваи дигар истифода намешавад. ин асбоби шишагӣ аст ва дар шаҳри Юнон аст. оташ аз заминҷо гирифта мешавад ва ин яке аз гӯем ки рамзҳое аст. оташи олимпӣ ин рамзи мубориза аст, рамзи сулҳ аст барои ба даст овардани натиҷаҳо дар бозиҳои олимпӣ. ва дар акси сеюм шумо маросими дар аввалин бозиҳои бигӯем ки муосире ки дар олимпӣ баргузор шуданд соли 1896 дар Афинаи Юнон аст. ва дар аксҳо инҷо шумо дида метавонед ки чӣ гуна либос доштанд соли 1896 ва дар инҷо гӯем ки маросимҳое ҳаст ки бигӯем ки аз ҷараёни анаму бозиҳое ки аввалин бозиҳое ки муосире ки соли 1896 баргузор шуд аксҳо ҳастанд. дар инҷо шумо санади эътирофии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон аз ҷониби Ассотсиатсияи Кумитаҳои Миллии Олимпия ҳастанд. албатта Ассотсиатсияи Кумитаҳои Миллии Олимпия ин ҳам яке аз ассотсиатсияҳое ҳаст ки гӯем ки баъд аз Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ, баъд аз Шӯрои Олимпии Осиё, албатта гӯем ки ин ташкилоти бузурге аст ки албатта ин ассотсиатсия боз гӯем ки мусобиқа доранд. дигар ин шумо сафолпора аз варзишгоҳи Олимпии Юнон ки аз солҳои 6 то 7 милод аст, ин сафолпора бо то милод аст. ин сафолпора бо ташаббус ва талашҳои роҳбарияти Кумитаи Пешвои Муаззами Миллат оварда шудааст ва ин варзишгоҳ то ҳол дар Олимпияи Юнон хоб боқӣ аст. дигар ин хотира аз бозиҳои исломӣ миёни бонувон аст ки гӯем ки ҳамчун хотира барои ки вақте ки варзишгарони мо иштирок карданд ҳамчун хотира барои варзишгарони мо дода шудааст. ва дигар инҷо эътирофномаи Федератсияи бокси Покистонро мебинед. хуб дигар инҷо боз Ассотсиатсияи Олимпичиони Тоҷикистон ки ҳамчун узви Байналмилалии Олимпичион шуданд ва ассотсиатсия айни замон дар ҷумҳурӣ фаъолият карда истоданд. ин албатта эътирофномае аст ки боз барои Ассотсиатсияи Кумитаи Миллии Олимпии ҷумҳурии мо дода шудааст. ва дигар ин рамзи озодии империяи Куруш аст ки инҷо барои дар осорхона гузошта шудааст. ва дигар ин китоб дар бораи таърихи бозиҳои муосири олимпӣ дар инҷо ин китоб ҳам низ оварда шудааст. ин буд бахши якуме ки дар осорхонаи мо ҷойгир аст. бахши дуюм ин албатта беҳтарин дастовардҳои варзишгарони Тоҷикистон то замони соҳибистиқлолӣ аст. дар инҷо аввалин намояндае ки албатта дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ барои варзишгарон бисёр душвор буд. барои як мусобиқа сафарбар шудан аввал бояд 15 кишвари узви иттиҳод албатта
байни худ мусобиқа мегзаронданд. новобаста аз ин ки бисёр мушкил буд барои сабқат кардан, новобаста аз ин фарзандони фарзонаи миллати тоҷик тавонистанд ки дар замони иттиҳоди шӯравӣ дар бозиҳои олимпӣ, дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок намоянд. ва аввалин нафаре ки ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бозиҳои олимпӣ муаррифӣ намуд, ин Иброҳим Ҳасанов аст. аввалин иштирокчии бозиҳои олимпӣ аз Тоҷикистон дар ҳайати иттиҳоди ҷамоили шӯравии социалистӣ дар намуди қайиқронӣ дар ду бозиҳои олимпӣ Иброҳим Ҳасанов иштирок карданд. Ин соли 1960 ва дар Рим ва соли 1964 дар Токио. Дигар қаҳрамони 22 бозиҳои тобистонаи олимпӣ Юрий Лобанов ва барандаи медали биринҷии 20 бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар қайиқронии канои дунафара Мюнхен соли 1972 ва Юрий Лобанов инчунин қаҳрамони ҳашкаратаи ҷаҳон оид ба қайиқронӣ дар канои дукаса дар масофаи 1000 ва 10000 метр солҳои 1973 солҳои 1979 аст. инчунин дигар варзишгари маъруфи тоҷик Анатолий Старостин аст ки 2 карат қаҳрамони 22 бозиҳои тобистонаи олимпӣ оид ба панҷҳарбаи муосир дар рақобатҳои инфиродӣ ва dastavӣ аст ки ин ҳам соли 1980 дар Москва аст ва инчунин қаҳрамони панҷкаратаи ҷаҳон оид ба панҷҳарбаи муосир дар ҳисоби инфиродӣ ва dastavӣ солҳои 1982 солҳои 1990. дигар ин Анатолий Тилк қаҳрамони каратаи ҷаҳон оид ба тирпаронӣ аз туфанг аст дар масофаи 300 метр дар ҳисоби инфиродӣ ва dastavӣ соли 1958 Москва. Николай Макаров аст қаҳрамони ҷаҳон оид ба велосипедронӣ дар трек дар пойгоҳи шахсӣ ба масофаи 4 километр. Саидмумин Раҳимов варзишгари маъруф ки ба ҳамагон шинохта аст. Корномаи Саидмумин Раҳимов ҳам албатта дар давроне буд ки гӯем ки дар даврони иттиҳоди шӯравӣ буд. Саидмумин Раҳимов қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо дар вазни -300 килограмм аст ки соли 1975 дар Беларусия мебошад. дигар ин Эрика Шиллер қаҳрамони ҷаҳон оид ба гимнастикаи бедиӣ дар ҳайати гурӯҳӣ соли 1977 дар Швейтсария. хоб Саид Гусейнов ғолиби дукаратаи пойгаи ҷаҳонӣ велосипедронӣ солҳои 1978 солҳои 1979. Ҳусейн Исмоилов қаҳрамони дукаратаи ҷаҳон оид ба шамшербозӣ дар ҳисоби dastavӣ солҳои 1977 солҳои 1983. Михаил Лобанов қаҳрамони дукаратаи ҷаҳон оид ба қайиқронӣ дар канои дукаса ба масофаи 500 метр соли 1974 Мехико ва соли 1975 Белград. ва фарзанди дигари варзишгари маъруфи тоҷик ки дар даврони иттиҳоди шӯравӣ давлату миллатро муаррифӣ намуд ва то ҳол шогирдонро тарбия намуда истодааст, ин албатта Зебонисо Рустамов аст. барандаи медали биринҷии 21 бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар намуди камонварӣ Монреал соли 1976. 4 карат қаҳрамони ҷаҳон оид ба камонварӣ дар ҳисоби dastavӣ ва инфиродӣ, ин ҳам бошад солҳои 1975 солҳои 1985 солҳои 1987. ва дар ин ҷо аксҳо аз ҷараёни мусобиқаҳо ки фарзандони миллати тоҷик дар даврони иттиҳоди шӯравӣ гӯем ки қувваозмоӣ намуданд ва инчунин зимни супоридани медалҳо дар ин ҷо аксҳо оварда шуданд. ва ин намунаи ҷомҳое ҳаст ки дар даврони иттиҳоди шӯравӣ фарзандони тоҷик ба даст оварданд дар корномаҳои худашон. Зебонисо Рустамова медали биринҷии бозиҳои тобистонаи олимпӣ Монреалро соли 1976 ба даст оварданд. 4 карат қаҳрамони ҷаҳон дар ҳисоби инфиродӣ ва dastavӣ, барандаи медали нуқраи чемпионати ҷаҳон, қаҳрамони 3 каратаи Аврупо, барандаи медали нуқраи бозиҳои дӯстӣ Прага соли 1984,
خب که این الтернатив ба бозиҳои тобистонаи олимпии лос анҷелес аст. қаҳрамони 15 каратаи иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии социалистӣ ва 20 карата қаҳрамони тоҷикистон, рекордгузори бисёр каратаи ҷаҳон, Аврупо, иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии социалистӣ ва Тоҷикистон. Варзишгари барҷастаи Тоҷикистон дар асри 20 бо ордени нишони фахрӣ, медалҳои барои меҳнати шоиста ва 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон сарфароз гарданд. Дар ин ҷо китобе ки шумо дида истодаед, ин китоб дар бораи таърихи олимпизм аз соли 1900 сар карда то соли 2004 дар инҷа дар китоби таърих оварда шудааст. ташаккур, саломат бошед. бале бинандагони азиз, воқеан ҳам фарзандони миллати тоҷик дар замони шӯравӣ низ дар бисёре аз бозиҳои варзишӣ иштирок карданд ва номбардори миллати тоҷдори тоҷик гардиданд. дар бораи ин камон биёед бароямон маълумот бидиҳед. ин камон оё ҳамон камони Зебунисо Рустамова бошад? дуруст аст. камоне ки айни замон дар осорхона оварда шудааст, ин камони қаҳрамони фарзанди тоҷик албатта Зебунисо Рустамова аст. ин ҳамон камоне аст ки Зебунисо Рустамова дар арсаи байналмилалӣ давлату миллати моро муаррифӣ намуд. хоб дар ин ҷо шамшер ва сарпӯшҳои шамшер ки албатта оварда шуданд, ин ҳам аз гӯем ки анамун мусобиқаҳое ки фарзандони тоҷик дар мусобиқаҳои бозиҳои олимпиву бозиҳои ҷаҳониву қоравӣ давлату миллатро муаррифӣ намуданд, ин ҷо албатта ҷамъоварӣ шуданд дар ин бахш. акнун мегзарем ба бахши дигар. дар ин ҷо акси Алексей Черник ки дастпарвари гӯем ки қаҳрамони бозиҳои тобистонаи олимпии Сеул соли 1988 дастпарвари дастаи футболи Помир шаҳри Душанбе буданд. китобе ки шумо дар инҷо мебинед, ин энциклопедияи шамшербозӣ аст. он шамшер худаш аст. албатта барои ҳар яки мо маълум аст ки шамшербозӣ яке аз намудҳои варзиши мо аст ки гӯем ки агар ба осори гузаштаи классикӣ мо назар кунем, масалан дар шоҳномаву дар осорҳои безаволе ки албатта классикони мо рӯи қоғаз оварданд ва то ҳол таърихи онҳо ба то даврони соҳиб истиқлоливу то ин дам ба мо омада ба пуррагӣ расиданд, албатта дар ин ҷо оварда шуданд. миллати тоҷик зиёда аз 50 намуд бозиҳои ё ин ки варзишҳои миллӣ дорад ки албатта яке аз онҳо гӯем ки маъруфи онҳои албатта ҳамун шамшербозӣ аст ва мо дар асарҳои классикони худ мебинем ки чӣ гуна гӯем ки шамшербозӣ албатта маъруфияти хосе дар байни варзишгарон дар байни миллати тоҷик дошт. дар ин ҷо китобҳо натиҷаи бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар Сиднеи соли 2000 аст ки албатта дар маҷмӯъ ба як китоб дар шакли китоб ҷамъоварӣ шудааст. дар ин ҷо гӯем ки ҳамаи ғолибону ҳамаи он ҷараёни баргузории бозиҳо дар ин китоб аксбардорӣ ва ба матнҳои мухтасар дар ин китоб ҷамъоварӣ шуданд. дар бахше ки ҳаст бозиҳои миллии варзишӣ мардуми тоҷик аст, ин якум гӯштингирӣ намуди қадимаи варзиши тоҷикон, албатта ки бо қоидаҳои хос либоси махсуси миллӣ баргузор мешавад. аз миён боло қабидан мумкин буда, аз пойҳо қабидан иҷозат нест, ба мисли дигар гӯштинҳое ки ҳаст, албатта ин қонун қоидаҳои худашонро доранд. хоб аммо пешбо додан раво мебошад. хоб ғолиб касе дониста мешавад ки ҳарифро бо тахтапӯш хобонда гӯштангирони бо маҳорати мардуми маҳаллӣ паҳлавон меноманд. дар мусобиқаҳо одатан аввал кӯдакон, баъд ҷавонон ва сипас паҳлавонони маъруф ба майдон баромада муаррифӣ мекунанд. ва хушбахтона ин намуди варзиши миллӣ мо аллакай варзиши байналмилалӣ шуд ки ин барои гӯем ки дастоварди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ хеле дастоварди бузург аст, чунки
هر یک دولت و ملتی که نمودهای ملی خودشون را دارن البته کوشش میکنند که در عرصه بین المللی از این نمودهای ملی خود را معرفی نمایند و خوشبختانه با تلاش‌های پیشوای معظم ملت، با تلاش‌های فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان البته نمود گوشتینگیری علاقه در بین المللی شد و همگان شاهد آن هستند که مسابقه بین المللی این نمود البته در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که زیاده از 28 دولت دنیا آمده در جمهوری تاجیکستان از روی نمود گوشتینگیری ملی ما البته سبقت نمودند. دیگر نمودی که البته برای ملت تاجیک این از دوران تاریخ ورزش معمول و مشهور است، این کمانبری، کمانبازی یا اینکه تیراندازی هم میگویند. خب یک نمود بازی حربی و ورزشی قدیم خلق تاجیک می باشد. خوشبختانه فرزانه ملت تاجیک زیبانیسا رستم‌آمد توانست که در دوران اتحادیه شوروی صاحب مدال برنجی شود از در بازی‌های المپیک و چندین کرات که قهرمانی جهان. ما کارمندان ساحه از آن افتخارمند هستیم که زیبانیسا رستم‌آمد تا حال مکتب خود را ادامه داده ایستادند. خب دیگر این چوگان بازی است، گوی بازی هم میگویند، نمودی ورزش قدیم تاجیکان که حالا در اروپا و دیگر دولت‌های گوییم که ترقی کرده این نمود بسیار هم این زمان معمول شده است و این یکی از گوییم که چوگان بازی با اسب این یکی از نمودهای قدیمه ورزش ملت تاجیک است. خب نمود ورزش قدیم تاجیکستان که در میدان البته سوار اسب میشوند و بازیگران به دو دسته تقسیم شده در میدان کوشش میکنند که با چوگان گوی یا اینکه همون گوییم که توبی در شکل گلوله‌ای که هست همون رو به دروازه دسته حریف وارد کنند. مسابقه ها در بین دسته ها از دهه‌های همسایگی صورت میگیرد که البته این معمولا از تاریخ اگر گوییم که یاد کنیم این معمولا همون خیلی بود که از دهه به دهه بین هم مسابقه میکردن، بین هم سبقت میکردن و این چیز بسیار این زمان بسیار ورزش معمول شده است. دیگر این چوگانی پیاده میگویند از قدیم ترین نمودهای ورزش تاجیک میباشد. برای بازی به هر یک بازیگر چوگان و برای هر یک عدد گوی یا اینکه همون توبی مخصوص لازم است. طبق قاعده اون دسته به دو گروه گوییم که تقسیم شده دروازه خود را دارند و کوشش میکنند که گوی را به چوگان زده وارد دروازه حریف نسازند. البته هر یک بین دو گروه وقتی که سبقت ها میشد این البته نمودی گروهی است چوگان بازی. خب و این در بالای گوییم که میدان این با علف مخصوص است و حالا دسته کسبی چوگان بازان پیاده گوییم که همون چون که چوگان بازی هست اسب با اسب و هم هست چوگان پیاده. خب در جمهوری تاجیکستان این زمان فدراسیون چوگان بازی است که البته برای آماده نمودن ورزشگران، برای معرفی نمودن و برای سفربر کردن ورزشگران تاجیک و مسابقه های چوگان بازی که این نمود هم یکی از ورزش معمول این زمان در دنیا می باشد سفربر و کوربری نموده ایستادند. خب نمود دیگری ورزش تاجیک نیزه اندازی است، نیزه بازی هم میگویند و شاهمات بازی، شطرنج بازی هم میگویند که در اینجا آورده شده است و شاهمات بازی باشد. البته در اینجا 16 تاگی مهر است. البته هر یک کدام اینها نام دارند، شاه، فرزین، فیل، اسب، روح دادن. البته این بازی این که انفرادی است و در اینجا غالب همون کسی دانسته می شود که البته شاه را مات کند. خب در اینجا کتاب ها آورده شده است از تاریخ بازی های ملت تاجیک. خب بازی های ملی همچون تمدن خلق تاجیک و فلسفه ورزشی تاجیک که البته گوییم که از دوران کلاسیکی تا زمان معاصر در اینجا فلسفه ورزش تاجیک آورده شده است. و دیگر این بیلی که میبینید این بیل قیقرانی است. چون ما در بالا گفته گذاشتیم البته فرزندان ملت تاجیک از این نمود بسیار
натиҷа ҳои хубро ҳам ба даст оварданд. خب این بیل قایقرانی در نیمه عصر 20 است که در اینجا البته آورده شده است و در اینجا شما چون ما درباره چوگان گپ زدیم، چوگان پیاده، این انمون نمودی گوییم که چوگان دوره قدیم است و این دیگر این معاصر که عین زمان با آن همین گونه چوگان ها بازی میکنند و در اینجا انمون توپ یا اینکه گوی میگویند و در اینجا عکسی تیمی چوگانبازان دختران ناحیه مسیح عموما در جمهوری دسته ها زیاد هستند و در اینجا یکی از فعال دسته ها از روی نمود از نمود چوگانبازی در اینجا آورده شده است. خب در این بخش غالبان و جایزه‌داران چمپیونات‌های جهان و قهرمان‌های آسیا عاید به نمودهای ورزش‌های المپی هستند. در اینجا البته شما دیده ایستادید که از دوران صاحب استقلالی گرفته شده است ورزشکاران معروف که البته قهرمان‌های جهان و قهرمان‌های آسیا شدند و در اینجا نمونه همون مدال هایی که غالب شدند و جایهای یکم، دوم، سوم میان که مدال هایی گوییم که طلا، نقره و برنجی نمونه همون مدال ها است که از بازی های چمپیونات های جهان و بازی های آسیا جمع آورده شدند. در این بخش هست که در اینجا تمام اون دعوتنامه هایی که کمیته ملی المپی تاجیکستان رو و ورزشکاران کشور رو به بازی های آسیا و چمپیونات های جهان دعوت نمودند، این البته همون نمونه دعوتنامه هایی هست که در اینجا جمع آورده شدند. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که برنامه سیری در آثارخانه از پیشنهاد شما با ما باشید. در این بخشی است که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امام علی رحمان، این بخش مخصوص به پیشوای معظم ملت بخشیده شده است. در اینجا جام اسپارتاکیاد دانشجویان تاجیکستان است. در اینجا کتاب پیشوای ملت در شناخت ملی است و در اینجا کپسولایی که شما عین زمان در دست محترم پیشوای معظم ملت میبینید در اینجا آورده شده است که از سال 2006 فرمان داخلدار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره دعوی ملی است که یک شنبه سیوم هر ماه می تا این جانب البته دعوی ملی جشن گرفته می شود و این همون کپسولایی هست که محترم پیشوای معظم ملت در اینجا همون گوییم که دعوی ملی رو اول بخشیده به 15 سالگی استقلالیت دولتی و سال تمدن آریایی که بود در این سال البته در اینجا آورده شده است. تشکر. البته هر یک پرچم رمز و خصوصیت خود را دارد و بیاید درباره پرچم کمیته ملی المپی برای ما معلومات بدهید و بگید که چه رمزی در خود کسب کرده است. درست است. در اینجا البته پرچم کمیته بین المللی المپی البته بنیادگذاری پرچم بازی‌های المپی این پیر د کوبرتین است. در اینجا 5 حلقه 5 قطعه را آورده شده است و چخلی که میبینید در متای سفید جایگیر شده است و در اینجا 5 حلقه برابر است. در دیگر خصوصیت انتخاب این رنگ ها در آن است که در اینجا 5 رنگ که میبینید در تمام پرچم های دولت دنیا این رنگ ها رو مشاهده کردن ممکن است. رنگ کبود از روی تاریخ نگاری این چنین است که رنگ کبود این قطعه اروپا است. رنگ سیاه، اما حلقه دایره شکل رنگ سیاه این
قطعه افریقا است. رنگ زرد باشد در اینجا گوییم که قطعه آسیا است. رنگ سبز قطعه استرالیا است و رنگ سرخ باشد این قطعه امریکا، یعنی که هم امریکای شمالی و هم امریکای جنوبی. البته خیلی که قید کردم این رنگ ها مثلا همین رنگ سبز گوییم که یا اینکه رنگ سفیدی که در متای این هست و رنگ سرخ البته این در پرچم محبوبمون البته این رنگ ها رو دیدن ممکن است و خصوصیت انتخاب و دیگر همین پرچم در آن است که 5 قطعه در بازی های المپی البته اشتراک میکنند. مشعلی که در اینجا شما میبینید البته مشعل با سنگ هایی که در حدود جمهوری تاجیکستان هستند، سنگ های قیمت‌بها ساخته شدند. مشعل یکی از رمزهای المپی می باشد. آتش المپی البته مراسم افروختن آتش از یونان قدیم برآمده است و سال 1912 از جانب پیر دی کوبرتین باز این عنعنه یعنی مشعل المپی باز بنیاد شد. مشعل در شهرک المپی یونان توسط دستگاه مخصوص شیشگی که از نورهای آفتاب آتش گرفته می شود و آتش المپی رمزی پاکیزگی، مبارزه برای غالب شدن، صلح و دوستی را افاده می کند. عنعنه افروختن آتش در ورزشگاه از سال 1928 آغاز گردید. استافته آوردن آتش توسط مشعل به شهر میزبان بازی‌ها بار اول سال 1936 برگزار شد. مشعل المپی هنگام کشاده شوی به ورزشگاه آورده می شود و تا آن زمانی که بازی‌های المپی برگزار می گردند تا آن زمان مشعل المپی فروزان می ایستد. در این بخش نقش پیشوای ملت در رشد ورزش تاجیکستان است. در عکسی که شما می‌بینید گذاشتن سنگ اساس برای بنیاد ورزشگاه مرکزی شهر وردک که سال 2015 بود و الکی این ورزشگاه ساخته شده است و همگان می‌دانیم که مسابقه‌های ورزشی در این ورزشگاه الکی برگزار شده ایستادند و با یک شهامت خاصه البته این ورزشگاه بنیاد یافت. و دیگر این ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت کنونی کمیته بین‌المللی المپی توماس باخ است. اینچنین پیشوای معظم ملت ضمن تشریف پرزیدنت شورای المپی آسیا شیخ احمد الفهد الصباح نیز ملاقات داشتند. و اینچنین در عکس دیگر این افتتاح مجمع ورزشی در ناحیه دنقره سال 2016 است که البته این مجمع این انفراساختاری بزرگ است که البته در منطقه ولایت ختلان تا حال برای سمت ورزش البته خدمت و کارگزاری کرده شده است. پرزیدنت مملکت اینچنین 2 مرتبه با اردن شورای المپی آسیا و مشرف شدند که البته به واسطه پرزیدنت سابق شورای المپی آسیا شیخ احمد الفهد الصباح این اردن شورای المپی آسیا را به پرزیدنت محبوبمون سپرده ایستادند و این عکس از جریان سپردن این اردن است. عکس دیگر در اینجا اشتراک مراسم گشاده شوی بازی‌های المپی پکین است که در اینجا پیشوای معظم ملت با ورزشکاران با هیئت المپی واخوردند و در مراسم گشاده شوی اشتراک کردند که البته روحیه ورزشکاران ما را باز زیاد بر زیاد کرد. دیگر عکسی که می‌بینید در اینجا مراسم سپردن جایزه به غالبان مسابقه جام پرزیدنت تاجیکستان اوید به تنیس بین نورسان است و عکس دیگر اینجا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با ورزشکاران نورس هستند. در عکس دیگر پیشوای ملت و رشد ورزش میان بانوان در زمان صاحب استقلالی
و اینچنین بازدید پیشوای معظم ملت از مجمع لیژرانی سفید دره. یادآور شدم به مورد است که سفید دره این زمان یگانه مجمع ورزشی است که برای تمرین نمودهای زمستانه، برای آماده نمودن ورزشگران نمودهای زمستانه، البته این مجمع بعد دستور سپارش‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت از نو سازی شد و امروز برای آماده نمودن ورزشگران از نمودهای زمستانه این مجمع خدمت کرده ایستاده است. در این بخش فدراسیون فوتبال تاجیکستان دستاوردهای فدراسیون فوتبال تاجیکستان آورده شدند که البته فدراسیون فوتبال تاجیکستان زیر راهبری رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی این نمود ورزش در جمهوری تاجیکستان با سابقه رشد کرده ایستاده است. البته دستاوردهای نورسانی ما زیاده از 10 دسته‌های بانوان این زمان که با مقصد رعایت برابری گندری البته در جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده ایستادند و دستاوردهای ورزشگران ما در این نمود در نمود فوتبال و در نمود فوتزال بسیار نظررس است و گفتن مورد به ذکر خاص است که پرزیدنت فدراسیون فوتبال در برابر آن که راهبری فدراسیون فوتبال و این نمود ورزش را پیش میبرد نوبسته از این بود در دیگر نمودهای مختلف ورزش البته برای هوسمند نمودن ورزشگران آنها را با حجره ها با کمک های مالی البته هوسمند کرده ایستاده است که این مورد به ذکر خاص است که توجه و غمخواری محترم رئیس شهر محترم رستم امامعلی در ساحه ورزش می باشد. در بخش دیگر اینجا البته گوییم که اشتراکی ورزشگران ما و اینجا چگونه که می بینید انمو تلیسمن یا اینکه خود لگاتیپ های بازی ها است که در اینجا گوییم که از اولین وقتی که سال 1996 8 نفر جمهوری تاجیکستان هیئت المپی ما عبارت بود. البته در اولین بازی های سال 1996 بعد صاحب استقلال شدن در اتلانتا شتات های متحده آمریکا و اینجا دیگر گوییم که از سال 1996 سر کرده تا سال گوییم که تا بازی های المپی توکیو و هم در همه اینها ورزشگران ما توانستند که راحت پیدا نمایند و رفته در بازی های المپی دولت و ملت عزیزمان را معرفی نمایند و در اینجا خیلی که میبینید پناه از سنگ های که محلی ساخته شده هستند. این برای بازی های ریو دی ژانیرو بود و این برای بازی های زمستانه المپی در تورین بود که البته با چنین برای مکافات دادن به دیگر مهمانان البته آماده کرده شدند و نمونه این پناه‌ها در اینجا آورده شدند. در این بخش البته قهرمان‌های جایزه‌داران بازی‌های المپی هستند که در اینجا شما عکس رسول باقیف رو می‌بینید که در 29 بازی‌های تابستانه المپی برنده مدال برنجی شدند و یوسف عبدالسلاموف نیز در این بازی‌های 29 بازی‌های تابستانه المپی از نمود گشتین طرزی آزاد برنده مدال نقره بازی های المپی گشتند و موضوع چوره و بانویی که امروز تربیت نموده ایستاده است با شاگردان خود را در نمودی بوکس. این البته در سال 2012 در 30مین بازی های تابستانه المپی در نمودی بوکس گوییم که سزاوار مدال برنجی شدند و در اینجا شما نمونه انمون مدال هایی که ورزشگران ما صاحب شدند
البته دیده میتوانید و اینجا هیئت المپی هست که ضمن بازی ها سفر برگرده شده و عکس ها از جریان مسابقه های 29 بازی های المپی پکین در اینجا از جریان مسابقه ها مراسم کشاده شوی در اینجا آورده شدند. اینجا سرپوشی که میبینید این البته سرپوشی ورزشگران ما است که سرپوش موضوع چوری و از جریان مسابقه هایشان است که در اینجا آورده شده است و خوشبختانه در تاریخ ورزش تاجیک این البته یکمین مدال طلا با دوران صاحب استقلالی دلشاد نظرف است که در 31 بازی‌های تابستانه المپی در نمود گرزاندازی سال 2016 در ریو دی ژانیرو صاحب شدند و این مایه افتخار تمام مردم ملت تاجیک است که چون که بسیار دولت‌هایی هستند که چندین ورزشگران سفربر میکنند ولی صاحب مدال نشدند تا حال و خوشبختانه علاقه ما هم مدال طلا و هم مدال نقره و هم مدال برنجی بازی‌های المپی رو به دست آوردیم و در تاریخ ورزش تاجیک علاقه این روز ورزشگران ما صاحب شدند. در اینجا برنده مدال نقره اولین بازی‌های المپی نورسان در نمود گشتنی آزاد بهادر قادیروف است و اینجا شکرانه شریف و که برنده مدال برنجی اولین بازی المپی نورسان در نمود تایکواندو است و در این بخش باشد از نمود زمستانه که اندری دریگین و علیشیر قدرتوف میگیم که از جمهوری تاجیکستان را در بازی‌های زمستانه المپی معرفی نمودند. از 17 تا 27 سپتامبر سال 2017 در شهر اشخاباد ترکمنستان پنجمین بازی‌های آسیا در انشاط پوشیده و هنرهای رزمی برگزار شد. در تاریخ ورزش کشور با دستگیری و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار اول در بازی‌های ورزشی قطعی تاجیکستان در هیئت کلان 170 نفر از جمله 126 نفر ورزشگر شرکت نموده سزاوار 51 مدال گشتند که از این شماره 3 مدال طلا، 14 مدال نقره و 34 مدال برنجی بود. در مراسم گشوده شوی بازی‌ها دسته تاجیکستان یکی از کلانترین و زیباترین حسابیده شد. پنجمین بازی‌های آسیا در انشاءات پوشیده و هنرهای رزمی از روی 21 نمود ورزش برگزار شد که ورزشگران ما در 15 نمود بسکتبال 3x3، وزنبرداری، ورزش سبک، ولاسپدرانی، گشتن عنعنوی ترکمنی، گشتن کمربندی، گشتن طرز آزاد و یونان رومی، کیک باکسینگ، کورش، موای تای، سامبو، تایکواندو، جیوجیتسو، شناوری و شاهمات شرکت نمودند. تاجیکستان با 51 مدال در جدول حساب مدال ها از روی صفت میانی 65 دسته اشتراکچی جای 17 و از روی شماره مدال ها باشد جای 8 را اشغال نمود که البته دستاوردی بی‌نظیر در ساحه ورزش در بازی های آسیایی انشاءات پوشیده و هنرهای رزمی می باشد. تشکر. ورزش قاصد صلح و دوستی و وحدت انسان‌ها بوده بهترین وسیله معرفی دولت و ملت در عرصه جهان به شمار می رود. بینندگان عزیز، ما سیر داشتیم در آثارخانه شرف المپی کمیته ملی المپی تاجیکستان و اگر شما می خواهید که از این آثارخانه دیدن نمایید پس سراغ ناحیه شاه منصور کوچه صدرالدین عینی 24 آشانه یکمی کمیته ملی المپی تاجیکستان. در اینجا می رسیم به فرجام برنامه سری در آثارخانه. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر.